Ovo je test. Ovo je test. Zapravo ne znam kako ovo izgleda. Piše da je face tracking on. Ali nisam siguran, ono, faca kao da mi je odrezana. Bar na ovom malom displeju, tak izgleda. Tako da, vidjet ćemo. Ono, moram poprilično... Hop, sam se poskliznuo. Moram poprilično držati visoku kameru da bi vidio. Jebate, nije lako držati ovo sranje. Boli me ruke. Bog. Na stepenice. Ovaj dio uvijek hodam. Kamera. Evo me na vrhu. Jebote, hladno je i magla. Jebeno ovo prati, ima face track. Malo sporo jedino. Senhor. Bak. Toliko je jebeno hladno. Pogledajte ga samo kako suvereno kroči višinama Medvednice. Pogledajte ovu posturu. Da, to je on. A malo je sjebano kad ne vidim, da, točno kaj snimam. Znači, testiramo novi gadget. Kako mi je frizura? Vrhunska je, stari. Ili ovako? Čekaj, bliže. Staro versus novo. Staro Bing, Saša Jungić, novo Bing, DJI, Osmo Pocket. Ne znam, teško će biti odlučiti između Saše i ove naprave. Stari, skoro sam se strgao. Akcija hvatanja Matije Culjka. Nadam se da će uspjeti, zato što je puno ispred mene. A dok se on zapiči u tim sklizavim tenisicama, on će odskijati dole. Tako da moram požuriti. Gledaj šta je brz, jebao sebe. Šta je brz? Bambi, krivo si skrenuo. Ne, dobro, sorry.
Gdje je? Znači, Evo ga. prilo se sjebili šmrkali na hlače. Zato sam smrčio po hlačama. Da vidim. Inače Matija Culjak nije mogao izdržati. Come shot. Nije mogao izdržati stvarno. Pogledajte šta mu se dogodilo. Kako bi rekli, prerana ejakulacija. Evo nas na donjem mrzljaku donjem, gdje ćemo se napojiti fine izvorske vode. Kaj je ovo jebote? Kaj je ovo? Raskopali su cijeli potok. Pa baš jadno izgleda, užas. Ovo je baš lijepo bilo, tu je bila mahovina jebote. Tu je bila mahovina, tu sam znao ležat. Tu sam znao ležat. Sam, nažalost. Bez nekog. Ajmo za maličke. Pa ne znam, ja ću snimat, bit će dobro svakako. Skoro sam se stavio. Ovo mogu biti kraj moje trkačke karijere. Drkačke karijere. Pa ne, kraj tvoje drkačke karijere je bio ovo. Na plaću. Dio ovo, ovo sam Mića, stvarno, ona ima svoju volju. Matija, di smo? Ešte po šumi. Gledaj sad. Sad je stvarno jedno. Imamo. To je prava Instagram svijeta. Evo sad prilazimo kraju našeg putovanja. Ovo nije kraj, ovo je tek početak. Početak čega? Početak početka. To je početak kraja. Ovo je tek početak zato što sad tek idemo se zabavljati, sad ćemo se napiti ko Isusi. Da, i to je to. Hvala lijepa.